Epaya chuksi. Inko pai warani ahnesna umenkora ahchukmarok. Tiakotoy tama eortina tuainko tahchuksi. Yi uyare tuamuksena ani. Ewinik uyare shetua ochoy tama uyotot. Wakcheta kakotop ahchukmarok yi uyubiop taka ahchuksi. Hayu wira ani epai. Ahchuksi taka unukir uyuhronek che machi. Taka ukap sus taka utuchi otot tiaishin mukwan. Ahchukmarok machi uwirok shetuja ekap. Yi upihnuop tamar taka ohronek she aruknop. Epayu wira she ishop. Lokoy machi shohron. Ahchuksi uyare tukot hach ukorpes y machi ahkona chahbesh. Yi epai che. Inguhaketa ni chahbesh hayakapop y ati ohronop interataka. Kanwar machi anumse taka awirseyak he apihinu taka awohronero.